Hebrew chapter 12. Hebrew chapter 12, this one. Nesihlobo lapho manje laqalile. Nesihlobo nje kule chapter le. Funze nje sona phela. Noma ahlala ke ngokuchafunza ngamasuku. Ufunze nje lesihlobo sithathe siyasebenzisa kanjani. Haleluya. Nkulunkulu uyala Bantfwabakhe. Mahlala phansi. Siyemba msifazana. Yeah. Linemandla Nkosi. Liyaphila. Lisiphula imisidari yaseLebanoni. Alisisikelelo lesonke Nkosi. Bese liyangena emaqakaleni nasezinhlitiyweni nasezinqondweni. Seliyabusa ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Nkulunkulu wenda njani bazalwane? Uyala Bantfwabakhe. Wathatha lesinqumo sebekuthi nyalo umntwana waNkulunkulu. Kunemiyalo uNkulunkulu lo wenda njani? La ulethabo kuwe. Ngoba sowunanali igama leselishintshile. Sowumntwana waNkulunkulu. Awusesiye nje noma bani, but sowumntwana waNkulunkulu. Ngakho ke ufanele uhamba ngemiyalo yabani yaNkulunkulu. Ungapheshi. Hlalekiyo ngoba uyini umntwana kaNkulunkulu. Manje nemagama lokho ubitwa ngawo ngale eveni. But lana wase unikwa igama nyalo besomntwana waNkulunkulu. Sengakho bese kufanele ke nyalo kuhamba nganani line na. Awubheke eceleni kodwa uqonza nje ngqo kilo. Awufuni ini eceleni but likhona lona kufanele nje uhambe kilo. Sinengele sake saba ama-athletes wawunikwa line wawe kubathi hamba na ugijima wawufike uthathe inombolo lebhekiswe phansi bekuthi ungayithatha bese ukhonza kule line lakho lapho utawugijima khona. Umyalo wani namjana wanokugijima kufanele ugijime kule line le. Once waphuma kule line you are disqualified. Noma boma bashiya bonke kodwa nje waphuma kule line waphambana noma kancane waphambana tela kule line nalomunye you are disqualified. Yeah. So ethine sifanele uhamba kule line. Once saphuma kule line sitaba disqualified. Kuze singabi disqualified asimkhonze nami lesimkholwayo nalesimkhondayo nalo wasihawukela ngendodana yakhe lebentelwe yodwa ilethe emhlabeni uthi ayitokufa ifele thine. Sengenjalo sitabe sithethile. Asidingi disqualification bazalwane. Ufuna sathi kodwa ukuthi ezimanje sesibitwe ngalabantwana bakaNkulunkulu kukhona lokulaqeleni sono. Asilibali. Ugwele amandla uva uthi ngihamba naye ngimphethe ngithi nami ngiyanyathela ngive ngathi ngiyathela kamoya ngwele kodwa sila eceleni. Sifuna thuba lesingalibhoboza bese siyangena. Uthi ke uNkulunkulu ngoba sengikhethiwe ngini sengibamba sengidawunika imiyalo. Haleluya. Funza ke manje. Ufunze nje ukugcinela lapha verse 2. Ngakho ke njengoba siphinga lethu esicumbile sikhulu kangaka sabufakazi asilahle konke lokusinzako nesono lesigigelana njengelwandle. Asigijime ngekuqinisela kulomncintiswano losembi kwethu. Emehlo ethu alisuke kuJesu, lo ngumsunguli nemphelelisi wokukholwa kwethu. Ngenxa yokujabula labekubekelwe Jesu, waqinisela ngekwethwala siphambano.
wangente walinaka lihlazo laso wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Amen. Njengoba-ke situngelethwe yini siqhubu sabufakazi uthi nawenga ekutholeni leli gama lekuthi wena sowungumntwana waNkulunkulu sowungumzalwane kubesele kuba nemaserafu nemakherubi latungeleta wena lakulonza kukhona lokubekelwe bona lokukuvikelako kodwa nesono sida eqeleni ngakho-ke sifanele nasibiyelwe nje sathi ukuthi siqaphelisise lokwekuthi siyazi ukuthi lithuba lencane sathane nalitholako utawufoda angene ngiko-ke abonakala safohlile sangena emhlanganweni waNkulunkulu kanye netingilosi naye kwabonakala sasemkhathini yini indaba wafohla naye wafuna kungena uyamngenelela bazalwane akunandzaba kuthi sime kanjani into layesabako sathane naye ndzaba naye liyivi laNkulunkulu phela kwento layesabako lugogo akalesabi nabo bonke akakwesabi uyangena kodwa livi laNkulunkulu yalesaba yini alesaba livi laNkulunkulu liyamhlaba yini alesaba livi laNkulunkulu liphethe tingo letinene liyamsika liyamgawula lifanana nenkemba lekhalibandla ngozitho timbili kuye ubathe uvela ngala ukhanza limini ubathe uvela ngala ukhanza limini ubathe uvela ngala ukhanza limini liyajuba kana chance yokuleqa ula ukegeletela lapha ngaphandle thina sifaka ngerazor wire kuze bozidani batohamba ngaphandle bangangena kathi uyabamba funa enjani isiphi sike atohamba kodwa ubowathi ukuthi noma ikhona le razor wire uyawendeka ngenye indawo uba uve senibangisana lendlu sebangenene ngoba kunerazor wire ngibiyile yonke lendzawo ingibiyele ungenephi bayendele bayithembanishe njani le-razor wire kula celeni lokugama kwenta njani kuyafohla ngiko ngathi lela vikelela nakugcina nale mzembe noma linemphini walo liphiselwe ndzawonye kepha wathi ukuthi ngisasebenza nje ngisageca ngalo kunephuma kulaceleni sinjalo ke lesono phela lokuphuma kwalezembe vele akusiyo imbo lekahle usho ukuthi sekunesitha lesifike safaka inyawo ekhathi ukuthi lokho lobekwendiwa ngalezembe akusale uma kungasaqhubeki so lesifike bese senza njani bazalwane sesiyemisa bekungendeki ungabi khona konke lokwenyiwe somvelo but sesifikile sono sesilacelele sesihle sikudosa nasikudosa futhi kunaye nasikudosa futhi siya questions khona lesiquestionsa khona lo sequesha kancane kuyaquesha kancane enye indawo thina nasithi siyathandaza uvese ubandekeleka ngale mthandazo la ugcine sowubizile khona lo sequestion hayi soke engathi ngiyathandaza ngiyayisheka yini sibathandaza njani kakhulu ukhona lo sequestion lo lesitha lesono laqeleni sihlala sikhona singakulibali lokho bazalwane siqaphelele ufuna ke sikibiyele
ngaso sonke isikhathi. Sidibiyela ke ngani ngale miyalo nabo nganathi imfundiso tabana beNkulunkulu uthi hambani ngaso ndawo phepha noma ngabe sono sikhona siladudana bathi ndawo phepha ndawo sinqoba noma ngabe sesifikile kodwa sesinqotshiwe ngalokuthi nihamba elayinini you won't be disqualified. Dayishaya inzambo kahle ubani isikhathi sakho ukuthi uyichaza uyishaya inzambo lesikhathi wena isikhathi esingozi urekhode ukufaka amafayileni amakhulu emabhuku ukuthi kwake kwagijima esimanga wagijima isikhathi lesinga noma ungaba wekugcina lesikhathi siyabala noma bangathi bashaya inzambo la ube usesalelwe indepho wena kufanele ukuthi ufike wengqila kibubuye awubala lesakho isikhathi. Injongo yakho yalomncintiswano ukuthi uqedze lelibanga lokuniketwe lona. Hamba kule layini. Haleluya bazalwane. Awuqhubeke manje. Mkhumbuleni yena lowo loqinisela noma etoni setimhlukumeza. Ngenxa yenzondo. Nanimkhumbula-ke ningeke nizinwe noma nizangale etinhlitshweni zenu. Nisengakamelani nesono kudzimate kuchutheke ingadi yenu. Seniwukhohliwe yini lo myalo lokhuluma kini njengakumadvodzana lothi vodzana yami ungakwenzeleli uyalo kwenkosi. Ungapheli emandla na ukhalinyelwa inkosi ngoba inkosi iyabayala lebathandzako ibajesise labo labemukeleka kuyo njengemadvodzana. Qinisela ekuyalweni uNkulunkulu uniphatha njengemadvodzana akhe ngoba vele ikhona yini idvodzana lengayalwa nguyise. Naningayalwa njengawo onke emadvodzana kusho ukuthi anisiwo emadvodzana ningemavuzandlebe. Haleluya. Eniyeva musibazalwane nani nasingafuni kuyalwa nguNkulunkulu kusho ukuthi yini sesiyasuka kenyalo kunali igama lokuthile lesinikwe lona ngale ekuqaleni lelekuthi siyini sibantwana baNkulunkulu bathi sesithola lelinye igama lesesinikwa lona sesinemavuzandlebe. Kude into lezondakalayo njengemvuzandlebe alilungi ngisho umake lolutele wena ndodwa ungaladi kodwa nje naye alimniki ukuphumula. Uye uthi ke wena ndodwa ngalesikhathi uthi uthathe emehlo wabhekisa kulo mntwana uvasa ukuthi awumbuka lo mntwana. Ngiyathukela njengele ngibukane kodwa bese bekunembuka sombuka lo mntwana. Hawu ngeke ngihlale ngingambuke baba umntwana wami. Yena wayi so special ngaye sengimbuka nene. Nkosi. Umbuka njani? Bazalwane. Segama lesevele emasini. Ngegama lana ngisindisiwe. Kodwa ke la engasengiqala ukumbuka lana sekunanani lelikhona lelivuzandlebe. Akukafanele bazalwane kube neqashatana ngisho lencane nasiphila enkosini ngoba leqashatana lencane seliyasusa kunani igama lokusho ukuthi kenyalo nalesivikelo sethu lebesinaso sesiyakhwesha manje. Siyangena sona. Amen. Hawu siyangena. Singangena ke siyagubhula. Samfikela Judas Iscariot wakwenda konke waze bamkhipha bambhadala.
bathi nasebambhadele imali seyingabuye wase uyabona lezinto setendeka wase uyabona ukuthi hayi khona lele mkwendile akulungi kahle hayi so uyajika manje uthi hey emajange ngeniphutha la hey asiyeke lenengo minani imali yenu bathe asingena lapho thathile wakho Yes. thathile wakho sine sesitholile lebesikufuna now esitawenda noma ngabe yini kuye ngoba when uyithethe imali wayithatha wena njani wayihasha phansi wangamsebenteli lokho bona solo babala ukuthi ingabuye so ngakho-ke bazalwane asiku-avoideli upitwa nganalo igama lelingalungi ube livezandlebe endlini yaNkulunkulu awafuneke mavezandlebe endlini yaNkulunkulu asihambeni ngaleli layini sitothola lokubiyeleka nasikhumbula kahle phela abazalwane sathane nabaya kulo mhlangano lapho ekuhlangene ingilosi naNkulunkulu wafika wangena ukukhanza-ke so uyabutwa naye so kunembuto lasokonzana uyibonile incebo yamjoba ngiyibonile ikhona ejangayithi angithuyibiyele yini lokwenta ukuthi abiyeleke njengoba bekahambe elayinini lakhe agijima kulayini number 8 nakulayini number 8 azathandazela abantu ababo sebesenda umtimba abantu ukuthi bendele inkosi ngiyabaphelela ngiyabathandazela bathethelele uNkulunkulu wethu loyinceba kanjalo nathi sifanele kwenda njalo singabadilini le ndzaba lena nje namuhla ikithi kuthi naba sebasembi kwethu senta njani sebenta lesingakuthanzi lona bakwendako sesiva ngathi bayasihlaza yebo empeleni siyatazeka ngalaba kwendako bathi sesize sibanike nemagama hayi laba bema-2000 uthi-ke Jesu lo tesono akathathele itshagobe nalo abaqala gqobe lo tesono ngababili ngama-2000 haleluya sitawabite njani 2000 nathi asibuke uqhegwe lwethu lolu sibhekile wethu kubathandazela hayi kubethe amagama langathanzeli bona nje igama lema-2000 abalithanzi as much as igama lelivezandlebe lingathanzeli lilivezandlebe leli gama lelivezandlebe umsebenzi wethu siniliwe thina njengebantwana njengelibandla futhi we must pray for them kuke lokwehlula uNkulunkulu uNkulunkulu ngetulu kwabo konke thina kufuna sihambe ngale layini phela singadeviate let us go straight sami siyoyishayela amnanzaba uthi ukhashane nganami ikhona iwini makenyoni ngiyabagijimisa abantwana nalona wekugcina noma ngabe bebamshiye 50 meters away yangithi ithi nasatawufika la layini nangaphonile kucedza bese iyaphakanyiswa lenzamba ngeshaya lokusho ukuthi wende njani naye uhambile kulela imane akakaphole ugijima abashiye njengalaba labanye ngakho nala endlini yaNkulunkulu ke sigijima ngemajubane langafanani emajubane ethu akafanani musa-ke kuthi sola bese ufika la uthi sola khona kuthi hayi manje sebahambele banga la ufanele uthi sole khona bahamba libanga nje solungisela yini noma sekuvele ngiphumile noma ngevele lenzamba ngisethe ngafika lapha ku-winning line sengiphuma naqeleni hayi asambeni siye ku-winning line
nesikhathi sami sirekhodwe noma noma thatha isikhathi esingaka but wefika ku finishing point. Hallelujah bazalwane. Awufunze ke dadewethu usuke lapha ku-12 uqala ufunde lesitoko bese khona lapho nje ufunde lapha ku-verse 12. Imiyalo netexwayiso. Ini-ke manje imiyalo netexwayiso uyabona ke sekuyabhicwa nyalo sebeliwa kwalithandana imiyalo netexwayiso funza mama. Ngakho-ke qinisani tandla letibuthakathaka nemadvolo enu lacelako tinyawo tenu nitetele tindlela leticondzile kuze kuthi lunyawo lokuchutako lungachubekiseki. Haleluya. Lunyawo lonjani lokuchutako lokusho ukuthi noma ngabe luhamba selukhwalile kodwa nabe hamba lapha emlayini kusho ukuthi ngiyakhona winning point. Haleluya. Kubeka mama. Kodwa luphiliswe. Yetamani kuba nokuthula nabo bonke bantfu. Nifune ukungcweliswa. Ngobe kude loya uyibona inkosi angangcweliswa. Nicaphelisise ukuthi kubede lophunyulako emseni waNkulunkulu. Nabo-ke kwenteke bazalwane nicaphelisise kubede lophunyulako emseni waNkulunkulu. Sonke lana siphokophele khona asambeni sibheke khona ukuthi sifika nini sitawufika but masingaphunyula singapheshi asambeni sibheke khona. Kubeka mama. Kubede imphanze lenashevu lemila ibange luhlupho ibulale labanyenti. Haleluya bazalwane. Amathi noma seniva kahle yini kubede ini imphanze lena shevu kwaze kwaba neshevu namathe bashevu la sinathe sonke sawenda njani sawufa sonke but ke le mphanze lenako leloko ayingabi khona. Le mphanze ivela ngobe lekukhona losephumile la yini la. Chubeka mama. Akubede logwadlako noma lophingako noma lonakalive njenga Esawu lowathenga kudla namalungelo akhe onke ebutubuko. Amen. Asibambeni lapho bazalwane. Singanyingisi bani bazalwane Esawu. Wathengisa lifa lakhe lasekhaya ezulwini walithengisa ngani ngetinto talomhlaba ngendlala. Kwesikashona. Kodwa bahamba ini liwonke. Abethite mama wakhe vele bengamphakele yini. Ate uzacelele isiphupozana njani sajabo. Abeyile emabudu noma yini lokwamenda wanamjana lapho wasulamba kakhulu ngoba bephephe nabo lelithi liNkulunkulu akungabi khona kithi bukhali. Le ndlala leyamphatha uyazi yamphathiswa ukuthi sokukhali sohawukela nawo ukhona kwakhe labekele utawudla uyatiwa ukuthi abekho kodwa soyadayisa waphela kanjani noma ke asabufuna nokutubulo akusatholakala sekuhambile njengoJudas Iscariot bathi hayibo thathile sekuhambile asangene lana thina sesitholile sesenda noma ngabe yini kule ndvodza le usithengisele sambe igaba letigaba uthi size sifike la uze uthathe nawe le mali simlayelwe nguwe phela thina lo muntu ukuthi loba angekho lo sitamthola engadzeni so uthi nyala sithatha imali yethu beyingayini beside inkinga nokuthi siyichitha kuphi but njengoba sesitholile sesiyichithile seyihambile wena uthatha imali yakho lo esiyamubethela khala kwakho akusasithi yini bathi bahamba bonke bongu-12 bakuva bonke waphuma elayinini
le ngubo yasekhaya ezulwini yaseyamhlanga singathi yena bazalwane iyahlandana ngengubo iyaphuma nembuku la ifubamele emanjweni na uqhamuka kubalinye lokhanze lisephuma kuqala engcenye lamanye angaphumi phindze iwafubame but khona leseliphumile liyapha ngoba phela lembuku ilivikele limtshwelelayo ilivikele kulohe engcenye lithi liyaphuma kufika ingolwane libamba engcenye kuthambula lohe yalithatha sekulahlekile kanjalo asihlaleni ngaphansi kwale umbrella basalathi sivikelwe emakerubini nemasela abekile bethi kunembuko ekhaya lesibekelwe yona asingayilahli yethu le ngubo noma ingaguga ukuthi ize ifike la kuthiwa yini nasiguge kakhulu ingubo lijazi kuthiwa ngumdlalo amanye ingubo angiyati ukuthi kuthiwa nasiguge kakhulu yabani yethu manje ke lena le ngubo lena thina lesinayo i-special ngoba bayiguge bayifakaza bakaIsrael ukuthi bebayembethe kusuke eGibhithe yaze bayofika eKhenani bebangagugelwa lutho nokuthi batawudlani beqhamuka badle baqhubeke neluhambo bebathi bahamba ngoba mina sikhumbula kahle nabayofika enanjaneni eKhenani labasuka eGibhithe bababili labazi bayofika the rest bayikanjani bebahamba bangwaba la ndleleni lithi lelifuna nasebahambe bangwabe bashiye bahamba laba la ndleleni bafika sivele sine sasitalwa la ndleleni bebathi labo mama noma baphethe umntwana nakutala umntwana nasephakeme lifu jika umntwana emhlanga lamandla ebabuza yini wiki ngebabuthi semdilivela umntwana hayi bekubabethe bekagwane mandla ngoba bebahamba nalo nemandla bebahamba nalo kwalona unemandla bebazalwane lona lesemphethe hayi unemandla konke kithi lelivi nawe uqala lapho sokufunza lithi ufuna sende njani qinisele njengoba naye kanjani qinisele angisifute yena baza siyintanelwane yakubi yasekhaya ezulwini so besifuna sende yena lapho shoko yena siqiniseleni bazalwane lize lithi ukhona lapho singakuthi nengadi yethu ichitheke uyabona ukuthi ubita nganani kodwa noma kunjalo uqiniseke yes Stefana bekabona ukuthi yabona nyalo sivi but abashinja waqiniseka futhi lala kusho lala bamuntu abona azama saphendula wabalandzela umlando kusuka eGibhithe abaze bawufika eKhenani waze bawufika kubethelwa kwabantu baJesu wabalandzela bathi nabakubasaqedzile lo basebasuka bayawenda ke kodwa hayi yendani mina ngisabona lutho nje bathi khona le ngibona ngibona amazulu navulekile nini tobani kama lakhe legcina lalisho ungababeki iqala Nkosi wase uyaqeda sengichitha